Nikatho na ntune mutegeri ambirigire kiumege kukianjiritie bubwega ibwega nuntu bakona kanya kugwatanira na unikire Nteto che Weru themwe mbitagwa NTINYARI KINYUA jani jamaja tukubanganiritie tukubona arwa kire Nteto chetu. Abungu ya 12 kuma kaunti ya Meru ni bamoba baraba karirite igero bya KCSE onde kigero gike kianjiritie ntuku ya narua. Igambara mutino jurajo aringiveria nja ya munini wa speaker Mwenda Ali kugwetwa narua mbere ya koti. Toriongeta sibitari ya Nyambe na kuthingatira utungata bwasha ndene ya sibitari cha Mwingi. Makarina kuromba mutumanto ithinke na MCA bonthe kugwatanira na kawira Mwangaza gutigira thiri na weti na mbere Meru. Kiremi nwe monanirio mathithio tukubona arua. Aritwa nkuruki ya 29 kaunti ne Meru ni bakugita kiru gya KCSE mwaka jojo kire ituo magana jana je 12 akiaria magita ja kuruguria ikumbi bya igerio bibi intere cha kiru county commissioner Jacob Ouma ne kirete aritwa bawira ne bwa ukaria bakungana kagite ne kakigerio giki akiuga ate ituo bionthe bikethirwa na ukaria bwa thirikari. Ouma nkuruki na tumirite kire aritwa mwaka jojo abungu ya 12 kinyaboni bakugita kigerio na atiari baire ne baraerwe twana mbere ya kwambiriria wa kigerio giki nona ugite ati kinyabo bagakithithia muthuri murioki na Nteto Muthijo na arua ndo kigerio gya KCSE kiaritoba form 4 kiambire ndene Kenya yonthe aja ndene kaunti Meru kwena ituo bya kuthira igerio magana jana 12 na kirituo bibi nandi alitoa 29 igana rimwe na 48 baketha bakarite kigerio giki ndene kaunti Meru kiribo igana rimwe na 51 na antu bakuru kinya abungu ya 12 baketha bakithia kigerio giki ujo ni kuringana na county commissioner Meru Jacob Ouma kagitara kugura kigerio giki ntere cha kirua. Tuko na vituo 412 ambavyo vitakuwa na mitihani ya kidato cha 4. Vituo ambavyo tuna wanafunzi 29,148, 13,907 wakiwa Magulamu, ilhali 15,241 wakiwa Mabenati. Tuko pia na wale ambao watu wazima ambao wanafanya mtihani huu wakiwa ni watu wazima 151 katika vituo 5. Magereza hayajaachwa nyuma, tuko na wafungwa 12 wa kiume ambao pia wanashiriki mitihani hii. Ina amuna bubu kilo tukubagukira na arua murito mwe urora kukarira kirio giki etho ateto turo na alibangi bari nabo betho batharimina twana na baketho bakithia kirio giki sibitarine. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza vulana mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na mabenati wawili ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru. Akiwa kagita gaka utichikurira nyingiro meri na mpara na bena witikio kigero kya thika bwega no ntunyo karibo ngerete. Kwanza kabisa hamna janga la njaa kwa wakati huu mahali popote, na swala la usalama kama wewe mwenyewe pia umekuwa makini, swala la usalama limedhibitiwa kwa sababu uvamizi na wizi wa ng'ombe kidogo ukiangalia utaona kwamba hali ile imepungua na hatui na ripoti za mara kwa mara. Hivyo basi hamna shida yoyote katika shule zile za eneo kame, maeneo yale yanakuwa na vurugu hasa wizi wa ng'ombe, kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo asiwe mtu na wasiwasi, asiwe mtu na harara la moyo, sisi tuko sawasawa, tuko ngangari, na iwapo masuala ibuka yatatokea, tupo hapa tuweze kuyatatua na kuyashughulikia. Tuko ngangari kwa ufupi.
akiwa kirabo sete muno kagita gaka ni gutikira gutena wamba boigerio na bena witikio ntupo boketha bwekinyanira. Watu ambao walikuwa wamezoea kupelekwa maeneo fulani basi ikawa sasa wanashirikiana katika kufanya maovu, kukorofisha mfumo wa mtihani. Hivyo basi sasa wajua inabidi sasa tuwalete watu wengine tofauti ili ndiposa yale mazoea yasambaratishwe. Nafikiri hiyo ni njia moja kuhakikisha kwamba mtihani unapewa heshima na hakuna ushirikiano kwa minajili ya kufanya mafamba katika mitihani. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutirijwa Kangangi. DCC wa Chuka igamba ng'ombe na atumite kanu kia kiria ritwa na arimu barabomba kwithirwa na ithugane ria kuya kigerio akiuga ati bakajukirwe URETERI aria kiwatho akiaria kagitaga kurugura igerio bi muchine jwa Chuka bisao jo hariuga nkuruki ni bethiritwo bagika michemanio ya kung'ana kwaririria ukaria bwari tokagitene gaka kaigerio munene wa mathomo gicigone kiu kagitene kau nawe na atumirite ategi utate na miaka ya ukabere mwaka juju gutene karikari aritwa kwewana no kuri na mwari umwe wa sibitari ya Chuka General akiamukaira utungata nyuma ya kwajwa mbere ya kigerio kwambiriria Sabangishma na Nteto ije. Arimo kuma ituo 43 bya kuruthira kigerio KCSE ndeni ya sub-county ya Chuka baraukite rukiriga saitire gikumbeni kigerio obichini ya DCC wa sub-county nu eraire muchi wa Chuka kujukia igerio bya ituo byago aritwa bakirachi kiabina chukuru cia secondary bakiambagiria igerio bibi bya KCSE etigere menka yengere kigerio ekikirekana nakyo nuntu bakungura kwa mutaratara wa mbia wa kithomo CBC. In Chuka sub-county, we have opened the container at the right time as required by NEC at 7, witnessed by all the security team of the sub-county and also the education officers of the sub-county. All the center managers of the 43 centers witnessed the opening. They have picked their exam papers for the day, and they have all been ferried to their respective centers. Kuringana na mwerekeria wa kithomo wa sub-county ya Chuka Mohamed Abdi Gatariana agumbereni ara aritwa nkothoba ari baigagwa bakiruthira igerio bibundeni ya wadi cha maternity mwanka ujo imurito mugaki akuruthira igerio bibu cibitari ya rufaa ya Chuka nuntu bambajua. Tuko tuna mtoto mmoja ambaye kwa mgonjwa from Ikawa Secondary na tumehakikisha atafanya mtihani yake akiwa hospitali Chuka General Hospital. DCC wa sub-county ya Chuka Angela Wanyama akejaga arito baba achiari amwana arimo wirane atekure na okariabo kugana kagita kaigerio bibi. We have arranged security for all the schools and no school has any challenges as per now. Shule zote ziko sawa. Na pia tunashukuru weather pia imetufavor, so hatujapata any incidences ambapo mtihani unashindwa kufika kwenye shule. Angela anarutete mukana kire baraba kagwatikana na wamba boigerio. We've been having briefings. Tumekuwa tukikutana kwa mikutano mingi sana kuhusu mtihani. Hata tukakutana na the cabinet secretary mwenyewe kule Nairobi na center managers and supervisors na wanafunzi wote wanajua kwamba hawafai kufanya makosa yoyote katika mtihani huu kama wizi wa mtihani, na wanajua kwamba in case mmoja apatikane lazima atachukuliwa hatua. Kwa hivyo nawasihi walimu wote na wanafunzi wasijaribu kufanya chochote ambacho kinaweza leta irregularities kwa mtihani, wasijaribu kuiba mtihani sababu tutawachukulia. Sub-county ya Tharaka North na Rombete akari kwa kanyari twababagite na kurikia igerio bibiria biambiririe rukirirwa na arua bithaa ujo ariuri akari kwebana na gituma kwina maskuru kenda anababethirwa na kagita kama aririte bakigitaga ikigerio muthenya jwa na arua iri ntuku ya mbere ari twababa form 4 ibambiririe na kigerio gya gichunko na chemistry Taura Paul kabithia gutwira.
Gorira hakigerio ya KCSE kendere ntere monya aganthi goroni. Ntere chetharaka chukuru nyingi ciumbite kwanjiria kigerio giki. Arahaga ciitire mbombire ya gukujira kigerio giki kinyagirwo cukuru chetharaka no thikiri container ya Gatunga. We've opened the container at Gatunga DCC's office for day 1 KCSE. All arrangements have been made. Teachers are well briefed. What we urge them to stick to the rules, the NEC and regulations. In case of anything, we're having a standby team that will respond to any eventuality. So we don't have any challenges as such now. The government policy is that everybody accesses basic education and all of them are in school right now. At secondary school, we are not facing any challenges. Aga o sipindi gotharaka no thibona Kimanzi Mwangangi akiria karinteri no gutigiri bakunenkera arito babakanya kega kurutha kigiro giki. Athithia babiki biki na nkare bakiria gutigiri bakunyithia gitumarira bari karibu na masukuru. It is well planned and everything is in place. So we don't expect anything, but should there come anything, we are ready for it. But so far, so good. All the students are in school. We have provided enough security for the students to sit for the exam in a peaceful manner. The issue of border hooting around, we have talked to them to give our students ample time to sit for the exam. Kiripotera Weru TV kumantere chitharaka Bitua Paul Ogwakabithe. Igambara mutino jo barabara jurea juoragire anabaire bamunini wa speaker wa mbunge kaunti ya Meru Mwenda Ali nireteretwe mwanka tariki 27 nyuma ya mutongere wa Ntitango kuromba kanya gagutirwa akiuga ati arajukirie gambare wigoro antobanje ya Mwenda Ali bakiaria omya koti ya Embu na are gambare urire nebagwete ati bari na wetikio na koti na ate kioto kiana baba gikonora Marion Karugi na gutwachio. Ntuko ya narua ire tariki 4 mweri wa 11 mwaka wa 2024 nirio koti ya Embu yukari kuthikiria ya mbare ya uswa kioto kia Melissa Mwenda na Patricia Mwenda anaba munini wa speaker kiri assembly ya Meru na urani MC Wanjia Mwenda Ali baraba atere oturo tariki 2 mweri wa 4 mwaka uju kumane na mutino yo muthuku barabarani ya Embu ita Nairobi. Ndi relative wa Melissa na Patricia ana baraba mheshimiwa Mwenda bonera accident tariki 2 mweri wa 4 barabara ya Embu Nairobi. Yambari nirerumirite Patrick tidite ngari ya muthemba yo Toyota Hilux double cabin athitangi na maetia ya wetithia ngari buthuku ati kuthiatira watho bwa barabara no sababisha ikukia na babo bele. Yambari niritirirwe na kwendo mbere mwaka tariki 27 mweri yu nyuma ya wakili wa muthoanirwa kuwa ntuko ya narua nirwa nikirwe Yambari na ati atibangite bwa kwana witithia na mbere kisiye na arombaye wakanya kakubangania faili yawe. Family ya Melissa na Patricia amwana huu ina witikio ati kioto kiana boki kuonekana wona Yambari ri atukuthikirwa tariki 27. Rwaritu kuyite nontubwe hearing ya case ende case kwa postponed mwaka tariki 27 mweri yuyu wa 11 ituwitikia ora case ikendelea ana baba komba kuona justice. Nikiripotera Weru TV kumembe Bita wa Marion Karugi wa KINYUA. Sibitari ya Nyambene level 4 yugite ni kwa mukira na gutungatira aje baraba kwijana kandi cia sharp bunene wa mantu jo tungata sibitari ne waruga kandi je barabonde bareta kuringana na buraba aci andikithite ni bagutungatirwa na gutikyo kingi bakwendeka kurira ruga rutingugi bamwingi na kinyanto kiumbe bonde ni bakwamukira utungata bubu akiurianto guci andikithia Dennis Mugendi na gutwachio nkuruke. Kenya baba ingi ni bakugangikana ntuba mubango jumweru jwa utungata bogi maji wa kandi ya sha kana chief yura kiti kuletwa na thirikari Antonia kandi iria itwire ya NHIF tukinyete sibitari ni Nyambere bofo mushine omawa murungamiri urigitani kadri mwiti ari twathira shani gutumika sibitari neji bunka kimwajie kana uria kwenda utungata bogima ethirwe andikithitwe na ririte kandi marija o kimweri mwanka igitenere antuko ya utungata to andasha
Tukona na ndene rambiririe gwita ngugi na kiria gikurua muno ikwithirwa mtu registered withirwa ciandikithitie na apart from guciandikithia ki ukethira nyago nukumba kuria premium cia tugitana Kimiru mari mweri so ukethira we up to date ukethira we kariure nukumba utetheka na ciandikithia kana kuria mari juja mweri na mari different nontu according to shore gweta kwibiba gweta means testing so iria bakwithira bena cio mtu ariria depending na ora cie categorized create ngugi ba thirikari na kinya baria batiandikitwe civil servants baraba employers bena employers baraba bandikite ba thirikari kinyabo nontu bau nabo iba kurirwa premium ciu kana marijo ja mweri na be registered so nyabo bomba kwithira baki benefit iba kwithira be class kira kibiki ku benefit then ya SHA so nya last week we had one uria turikitie ku discharge na criteria we SHA then kwena barabati under civil servants na boy self employed so for the self employed kinyabo bakethira ba registered na number 1 na SHA then number 2 bakethira bakiriaga marija o mweri jauja premium si bati kwithira ikiriagwa kenda bomba gutetheka na cibitari kinyayomba gucokerwe yu so kinyabo ibakomba gutetheka then the other category under 18 so under 18 ni ora gukaraga just like the normal NHIF ora ere nyayo SHA ukethira we under 18 no bati kwithira we na guardian kana parent oku na nyawe through registered na ekirete the dependents now those that are under 18 no kiriagirwa premium ciu kana marija uja bati kwithira jere agwa then nyago you stand to benefit no bati kwithira itetheka na cibitari ta ije kana ingi na ario gwita Dennis Mukendi Weru TV mucini o Maua kaunti ya Meru. Mutongeria wa nthiguru William Ruto aruga koti ya iguru ni umbithitie bunene kwa Kenya kioto kiria kuga gitonekaga mbere ya katiba njeru. Rais Ruto akiaria kagita kamambura ja gukungwira miaka 12 ya koti ije aruga na kurigara mono buria Kenya ya kari mbere ya kwija gwa koti ije akiromba rwangirwo gambithania gweta na mbere gutuira Kenya kioto. Over the past 12 years, the Supreme Court has played a transformative role in shaping both Kenya's jurisprudence and shaping our country's socio-political development. This court's landmark judgments have influenced the daily lives of Kenyans while reinforcing the core principles of our democracy. Through hearing and determining 4 presidential election petitions over the last 3 election cycles, the court has set critical benchmarks for conducting free, fair, and transparent elections. It is difficult for us to imagine how the Republic of Kenya existed for many decades without a Supreme Court. It has helped us reject the many false dichotomies that once constrained our policies and politics, including the belief that freedom must be sacrificed for security, and that democracy and stability are mutually exclusive, or that sustainable development is the monopoly of the centralized government. In the short time the Supreme Court of Kenya has existed, the jurisprudence has been quite groundbreaking, and on that front, I think it will be unfair for any assessor to actually fault the performance of the Supreme Court. To deliver the public good called justice, of course, do that through its jurisprudence and through the decisions they make. The court has also done very well in terms of the infrastructure, the software, the technology bit. And among the arms of government and the agencies of government, I think the judiciary is ahead of the rest of us. There is no doubt that the Supreme Court has not been short of critics during the past 12 years. Its decisions have been and will be debated and dissected vigorously. And in a number of cases, disagreements will linger for long. Nevertheless, it would be unduly pessimistic to overlook the court's clear efforts to interpret the Constitution with wisdom
reinforcing pillars of democracy, justice, equality, freedom, good governance, accountability, and the rule of law in a very robust way with immense clarity. Sometimes citizens, including myself agree. Sometimes we don't. But we are bound to respect. Tanambira kurumira Nteto chetu nchokerete nyime kagita gate kuraja na Nteto nkuruke. Kamboni yetu ya Raino Mabati egwetheti maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 mate ara magurija gwete kuma magana jana na 20 monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Raino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Raino Mabati erere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Raino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Raino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Unwrap a world of entertainment with DSTV. Smash it, alright? Wow. It's who I am. It's time for you to see the world. Welcome to Paradise. To the future. This is where all the fun times are happening. There we go again. Fantastico! Join me. Add a little more to your festive with DSTV, your home of entertainment. Nunua, nunua, nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepeana kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao, paka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito zako, wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Hauwezi mbeba ng'ombe kwa bodaboda. Nunua hisa zako pale Capital Sacco na unaweza jishindia Probox. Hatutaendelea hivi wewe. Fungua mlango nishuke. Toka. Toka na kuku zako wewe. Na zawadi kibao, paka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu Capital Sacco, wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka. Capital Sacco wanakupa proboxi weka. Ukinunua
hisa moja au zaidi pale Capital Sacco, unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Unapepea na Capital Sacco. Aruga iwanda bia thirikari ta Kenya Airways, Kenya Power na KenGen nibiambiritie kuona baitagiuta tena bora kurakaria ukabere. Na zile ambazo serikali imeweza kutia, tunaona kwamba kuna kupunguka kwa bei ya gharama ya maisha, na mfumuko wa bei umeweza kushuka chini sana, kutoka 9% mpaka 3.6%. Hili ni jambo zuri zaidi, ni jambo ambalo tunafaa kulisifia. Pia ukiangalia kama ni ile gesi ambayo tunatumia nyumbani, imepunguka mpaka shilingi 1000. Hilo ni jambo lingine nzuri la kuweza kuonyesha kwamba mambo yamekwenda vizuri. Pia ukiangalia zaidi, hata bei ya mafuta imerudi chini. Kwa mfano, kuna kijana mmoja ambaye anaitwa John Odongo ambaye anatoka kule Kisumu, ambaye sasa hivi kwa sababu ya hii, na ni mtu wa bodaboda, ameweza kupata pesa, anaenda safari nyingi na anaweza kupata faida zaidi. Pia ningependa kusema, ukiangalia vizuri, tumeweza kusifiwa kwamba shilingi yetu imekuwa ni nzuri zaidi kilinganishwa ulimwenguni, na ile ya Argentina zinaongoza kutokana na takwimu na utafiti uliofanyika sasa hivi, kutoka shilingi milioni shilingi 162 mpaka tukafikia shilingi 129, kutoka shilingi 162 mpaka shilingi 129. Akaribaki agona atumiri barabara ya thoko ya Gachibi gwita makandune ibaejanite mukana jwa kiumia kimwe bathondekera barabara yu kana bagite maandamano jatarara kuono. Akaribaba bare yareria na kumeneria mubunge wa itura riu Kirimango chini bakiuga na bataejanire na guti utethio bwa thirikari bonaga kumakire obisi yawe. Bakiuga ati barabara yu ni antu bejaga kuromba nayo kura, bakiuga ati bakamithondeka batonyote ngeriene. Mutugikare na gutwacho manija mbwanda manira njira ntirithia njira batu turi akariba kiago gwita mwanka rugirene kiago kionde tukuga batu turi andamanira njira eji wenda kureka kwijorege kwija ni akariba wandi ya kiago barane atumiri banjira ya Gachibi gwita makandune bagichumiria na muthuro jumunene kumeneria mubunge wa Central Imenti Kirimango chini nikira bakuanjira eji tigwitirika bakiuga yarimiro yatigwete mwaramu na ko bakiona nirora thaiji ojoriteria ke akaribaba bageshidia kumira njirene ntuku ya Jumatatu chonde kumiandamanira monkarira bakathondekerwa yo na njire naru gatugite tukainga na tutinga naru bake tureminga mwanka rira mweshimwa kirema keja njirene no ntunande mweshimwa kirema jira ari manjireje aratwairia akeja gwikira quarantine mwanka naru gute quarantine yekirite na tukwenda kuoni bwana mweshimwa kirima njire bo kuromba yo kure gitare raja koko wetu tu na thine mbi njire okeja gwita inyo kajua tuko tiona kumira itiriere raja na ndi gutenyi ngari ja chiomba kwijira raja ndaka chetu cha bikibiki chetinda kugujanga njire neje na ndi mweshimwa kirima turenda kuria atire katwa kwere kura wetana turaja na arua turaja Jumatatu yu wingi mwangarire akagwa kiriro getu na tujite kwenja kirinya turenda kwenja kirinya gutinga ari gakuruka aja gutibiki gakuruka kaja kairi ne nyaba tutu kwenda gwitira aja kairi mwangarira kirimo kagwa kiriro getu na ndeure twirigite gatwikira mwaramu utege ntwekera tu wathithia roje rutaturwa twege muntu ari ya senji ara kwiro mwike kiamure ote muntu akwenda gwita kiamure ntu barabara ni ndoku turenda tuthondekera njira no ntu ndio tokoma kumaro kairi ntu bietu njira yetu ithoki kabisa itona kumera buru tuna mirigo mingi mono turima bwaga itinaje tutarimina na byakura bibinge tutarimina magembe tutarimina na ikwachie lakini nande mirigo yetu thina nete gutwika tutiona gokurukiria wa mweshimwa turenda kwira atiri ukeja kairo twira tuyoke mwathe lugendone ende na gatwithira nandi twenjainsi tutakwenda kwairo na kurubara bakuruka eri nande ninjirere akaribaba baugite twire kuromba kura na bakiwa kagita kabatetekeria untu bobo buru
Ese kama tuwela kuromba na kura nene ni kigo nangu ila kirema mheshimiwa kwa na ai musoro kwa na imuringa ila kura lakini ndama turomba kura na barabara eje mudiene ni akari baraba ugete bautateri ne thirikari nene mono akari ba centroiment ya bogaiti bakiuga mirandi yondera minene ithagithegi kwa kiri centroiment ya ruguru koti eki muitone kidongo na to gweta koti umeta kuma gacibine kaka uthene uteya koti kidongo yani koti thomba uko no waku ya to geta akue wambere tukataka location ya muki ukataka ya location Mariene ena university na eka ijere nisu cia kingoroba to na munda jatamu eka 42 na itionewa biondo no ramine kugitata anto baga itito nyamarere utonga mundero gere na bembio sindi epu no Mariene ere no baruguru ere mukiri institute no batu na ndire twanto baga kari baga itito ga kanai makia goge shigombunge ka centroiment nke report rateto cia Weru rea kwari eto ni mutuge kare. Mbunge wa Kipipiri wa Njiko Muya na wa Mukuruini John Kagichia ni baererete thirikari kujukia tagari ya mpwe na kuonokia mwana omware bariuga uragani bobo bora bwithirite bugikujerwa Kenya kire mwana omware ni waibo na bakumakania bakiaira rais kuria DCI na ndwangi cha thirikari kuthiria onyomo bubu kimya kithiru borithi ni bogire ati antwaka 97 ni boragi ndene ya meri 3 mithiru onyomo bura bakuga ni bogwikira ugwa bubu nene. So as a country, we must take action. As a country, we must show direction. As a country, we must protect our women. And not only women, but also our children. And also all the citizens of this republic, as it is provided for in the Constitution of our Republic of Kenya. It's very sad that when you said your daughter, or even us as women, when we go even for shopping, to the market, to the friends, the family members are worried if we shall ever come back. As a matter of fact, the laws are more than enough in this country. So what we call upon is the president to crack the whip so that the DCI and the team, we know they have capacity, they have had in previous, we have had terror and they have been able to curb it. We have had bandits recently, we have seen they have been able to control. So there is no way or avenue to leave that. The government cannot be able to curb this menace. We are calling quick action, DCI and the team, to come and reinforce the avenues of these dangerous scenarios of women. We cannot continue sending our daughters to school and we keep on worrying if they'll come in the evening. You cannot even send even teenagers to go and have fun, even to the market or any activity. You are worried. And when we look at the other gender, men will mainly die from motorbike or alcohol, but women are literally dying from murder. I think our police force have proven, that's why they have been sent to Haiti. They have proven, that's why they have been able to curb the terror. They have proven on many avenues. They have been able to curb quite a number of crimes in this country. So I think the major challenge that we are having is that when this murder happened, where is the end? We do not see the end of the criminals being taken, necessary action taken. So we ask the Mithikali nturi ni bonanitie gwitania na kugwata mbaru MCA Bakaraja na nande arira MCA banande atebate thabunire bairi baba na kwa wirigiro bwao no kiri kawira Mwangaza ariuga mithika na munya ni batwire utongerie ne county neje na gutikia gitumi ya gwikumiria kiri utongeria bwao. Boniface Bongera na Nteto ije kiongera uge bwawe eguraisesere Nteto kwethire gwata monki kagite ne kagane kontemero neriringithitwe kibiriti Minister baire bori bautene bwana Peter munya bwana Mithikali ntore muteterire mwana sisa bwana Mike Makarina no ritedeji mutu monto ithingia na MCs bonde babunge kontemero gokeja kombeka batera kudo bagite kanire na bakarekanira gavana Kaira Mwangaza bagitaniria ngoge no ndo tayari bwana Peter munya na bwana Mithikali ntore bara bategerete kuromba gitikyo gavana ibabanganite tongeria baba bara bakajukite bibi bwithia Mithika kithe atenda kuona inya ba unto ethingia ri
iwo wakona wote kuona uwe ai kuona no kuonete na aranjiririe kurombete ka kwendete mitheka ina kwendete na bumite mbere moririku mitheka ati kwendete thai mitheka timu ni ronganire na yungene arume akibeya kuinga mama bonge ecoka kondorera metho na kameneria minista bo bairi batene nontu bakwithirwa bakiugithia kaunti ya Meru mururu jwa gisiasa itigere miaka ithatu nkabo Amero betakiri thurano eru andere brandi akothegela imokolobi 30 years bwethirikarene na no bukui bokwenda maendeleo yani maendeleo ya Meru yarwamire mwekuru imwa ateriteta ngwinya meri ile au kumire mwari ombera bambererio mwimpichi na babu bwina miaka 30 ndire ndo challenge mitheka ndire ndo challenge munya bwina miaka 30 bwethirikarene Ministry of Agriculture bwinthe bwete Minister of Agriculture wowe urarembia chalo kazi mitheka munya wowe nawe urenderia anto fertilizer ureta kuthia muyo enderia anto urona ijo ntoikea na jabo ubotengani bonge makarina kiongera kathari kabo to jora jebure ni anto bakari baba tomba kuruta ngui miaka 30 batona mbia cha kurura kinya no mbi andikana munya wote rura company nini no office ya advocate wa andikana ubathomete bonthe u mitheka wote rura office no kare ambia yo tuyete no ngabo ya babu rengi bondelo tuyo me ona munya na mitheka bareta na kingwa na kinga kaba uchetho nto bena mbecha uriko baritete ngwi 30 years mbecha ira cionthe bonganetie batendro karanthi bona kenda be ya kuromba kura kaba tethie mumiru bona kenda be ya kuromba kura ibae ngavana nafasi no tukwina ngavana okaririte ati bakona mbecha ira bayete cietu miaka uthate icha kuruthania Meru te kura bakuromba bara iruru hitho bena ruo anto mbecha ira bakwenyangia kuromba kura thaina itierie miaka 3 beta bona kwina anto baina mathina cibitari beta bona kwina anto botethio ri muntu agua no mwanka urathuri arite ngwiri kawoni thuri onto gutethia mwana yora ayitwe kwina kana twasangaira agayitwe batenda kuruta inya chiringi lakini iba kuona mbia cia kuthiolonka kurana county kenge nacokete aromba kariba kaunti ya Meru boreria iguru ekizie kubirwa kwa gavana Kara Mwangaza gitene irio gambi bukethero bugito tariki 15 mweri jotore akionaniria na akiboja thingati ba gavana Kara Mwangaza bena wirigiro ombani bukeja ruterero wao na koti cietu police board ndienda kwira anto baraba sapota akawire thire ibwe na inya ini kubwira tariki 15 gavana ni mama tariki 2027 gavana ni mama mpaka 32 iro twacwira kawire tiki nene keuru no nto akoro babonthe ibare mere ano mari ne abaina bakuremera muntu ena miaka 30 bo muthurite utekia atomba kuma riko no Meru munyo we na miaka 30 uthuri